Uyazi ukuthi uSathane ukhumbuza imumva lakho, kodwa uNkulunkulu ukhumbuza ikusasa lakho. Ngaso sonke isikhathi makufanele uqhubekele phambili empilweni, kuye kuvele abantu abazokukhumbuza imumva lakho ukuthi wena ngeke ukwazi ukuphumelela ube nokuthi nokuthi. Khumbula wena ukuthi wake wenza ukuthi nokuthi, wake wazama ukuthi wehluleka. Lapho ke kusuke kuSathane esebenzisa abantu ukuthi bekukhumbuze imumva lakho. Kanjalo futhi noNkulunkulu uma esefuna ukuphumelelisa uletha abantu abazokutshela ngekusasa lakho. Ngaso sonke isikhathi abantu abazokutshela ukuthi uyabona uyophumelela ngelinye ilanga, uyonqoba ekutheni nasekutheni. Lapho ke kusuke kuNkulunkulu loyo osuke ekutshengisa ikusasa lakho. Mina nje empilweni yami ngiyangwenyanya ukuhlangana nabantu engakhula nabo nengafunda nabo, ngoba ngiyazi ukuthi mangihlangane nabo ngaso sonke isikhathi sizoxoxa ngezinto esezadlula nezenzeka. Kwesinye isikhathi ngize ngibacashele, hayi ngoba mhlambe nginamahlazo yini noma nginezinto enginamahloni ngazo, kodwa ngenxa yokuthi mina angikuthandi ukucabanga ngento eseyadlula. Ngaso sonke isikhathi ngiyengifise ukucabanga ngezinto ezisazokwenzeka. Ngibathanda kakhulu ukuhlangana nabantu engingabazi nengizobe ngiqala ukubabona, ngoba ngiyazi ukuthi labo bantu labo sizokhuluma ngekusasa kuphela, ngeke sikhulume ngemumva. Nigadeke niqaphele lokho ukuthi uSathane ukhumbuza imumva lakho bese kuthi uNkulunkulu ekhumbuze ngekusasa lakho.